Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Na mga malam yung manan ng gagayam. Malam ti Sabado. At yung mga rudan ngayon tayo ang kakadwa. Apasang bayan na ito'y programa tayo. Programa na poluan. Sika Ken Tinapalabas. Di programa ngayon tayo pakangagan. Panakabasa na iti sursurat. May papan ka na iti salaysay. Ka na iti pagteng iti biyag. At into pulos malipatan. Kadwayan na karod gagayem. Kita malam ti Sabado. Dito yung stasyon tayo DZTP Radio Tiradpas. Kita kadwa tayo iti technical side. Dennis Havillonar. Iti met DZTP Digital TV, YouTube and Facebook. Jan Gumintong, Ken Alpha Rafael. Well, of course, at imanan to'y piloto yung pag-ayam yung itirakatang Ken kanagiti lang langalang. Your dear Manong June. Ito yung programa tayo at katulungan amang ipapaay di Lamotek Restaurant where you can enjoy the tenderness and juiciness taste of its chicken inasal. Kasama ti Creamline Ice Cream dahil kang nagpaido matraman ng ice cream. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Iti Santa Lucia, Ilocos Sur. The Poseidon Bike Shop, seller of quality and affordable electric bikes. And Arky's Variety Store and Agri Supply. Pwede lang iti sponsors, si programa tayo. Kita malam programa na poluan, Sika Ken Tinapalabas. Bueno, kagayam kasi ti sigo din tayo man denggan dagiti agkakapinta sa samiweng iti kailokwan.
sigalaing tilubong ko. Inuawan ka, ayat jago amarit na. Umungkis puso, di na saan na siya tigdagi ko kinka ngimno pa'y lukas na di mundo amauray kasidiran ka uray pa'y masagtan tirik na. Kapugin ay atagit turak, kapugin ay atagsangsang ka. Ating man masubagan, napudnong ngayon. Kapugin ay atagbalinag kaman, nga agkit-kit daw kinapudnong kaniya. Kapugin ay haganan sa agapugin ay umungkis puso di nga agtalan. Ta saan na siya tigdagi ko kinka ngimno pa'y lugas na di mundo amauray asidiran ka uray pa'y masaktan tirik na. Kapugin ay atagit turak, kapugin ay atagsangsang ka. Kading man masubadan, napudnong ngayon. Kapugin ay nagbalinag kaman, nga hagkit-kit daw kinapudnong kaniya. Kapugin ay haganan sa agapugin ay kapugin ay haganan sa agapugin ay Tintulo siya, ti ag-asawa, bilyeto ti nagkakalaysa.
wenno waray natureda. Tay Ilonggo ken Bicolano nalailuda. Tay Ilocano kuripot kunada. Ti kostumbre ti tao saan a pare-pareho manipud apari aging ganat hulo. Adda napasindayaw, adda met inget uyaw, adda nagagit ken managsalimet-met. Nubilang man adda mangibagaken ka, at ti Ilocano madi tigalag na. Ipalagip mo saan na panagimot dayta, no diket di tay panagsagana. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Tinas ken nagdasisa sa gana, no dumteng tigawa ako nada. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Sana day takti makatubeng, nagsalimet-met ka. Ipalagip mo saan na panagimot dayta, no diket di tay panagsagana. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Tinas ken nagdasisa sa gana, no dumteng tigawa ako nada. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Sana day takti makatubeng, nagsalimet-met ka. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Tinas ken nagdasisa sa gana, no dumteng tigawa ako nada. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Sana day takti makatubeng, nagsalimet-met ka. Sana day takti makatubeng, nagsalimet-met ka. Sana day takti makatubeng, nagsalimet-met ka. Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore.
and maybe even more to be had in your next virtual tour. Okay, sublian natin karon di programa tayo. Sika ken tinapalabas. Sublian tayo man nga pagyamanan na sponsor sa di programa. The Lamotek Restaurant, where you can enjoy the tenderness and juiciness taste of its chicken inasal with only rice. Yan, ha? Ito yung menuda gagayam kata dari ay liampo inasal, ayan, bagnet flakes, wangba crispy bangus, malaksid lang jay chicken inasal with only rice sapo niya. Wangba crispy bangus, supremo bulalo, oh, the fries supreme. Kaya kasama na dapay halo-halo da, no? Kaya sumat nga halo-halo niya. Lamotek Restaurant. Masarakan iti Block 7 San Jose. Ciudad Ticandon. Kasama din iti Cabura, Santiago, Ilocos Sur. Along the National Highway nito Apo. At sinaglang iti kantong mapan iti Banayoyo. Kasama at may isang branch dayjay Ayusan, Santa Lucia, Ilocos Sur. Iti Barangay del Pilar, Tagudin, Ilocos Sur. Nada ket yung ipa-deliver, manipo dito yung Lamotek Restaurant. Umawag lang iti number. Cellphone number 0916-513-5570. For pick up diya, winuhan for delivery po niya. Lamotek Restaurant, kukwa ken matmatunan na ginagasawa ada Solomon ken Lilia Obuan, Abaya and family. And of course, at the tama ti Creamline Ice Cream. Tama-tama, no kastoy nga nadagaang masapol tayo ti agpalamiis. Creamline Ice Cream, nalakang nagpaidumat traman ng ice cream. Mabalin ka rin parties when anyaman na kondisyon di panawen when okasyon. At the cream coolers, cream bar, cream cups, cream cones, jumbo cones, pinipig, fruit jolly, Pinoy classics. 1.3 when 3 liters nga tubs. Tub barkads, perfect for sharing. Diya po, yan. Creamline Ice Cream, magatang ka na iti designated outlets, dita lugaryo. Halain nga dito yung Ilocos Sur, rikat ka na iti kabangibang paya probinsya. Thank you so much, Sir Joseph Clemente and family, TJ Clemente Trading. And of course, kada kayo nga biyahero, motorcycle riders, bikers, kada dumapay nga makarignat pan nakabisin along the way, iting kayo pa nagbiyahe, dumawas ka lang iti Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Ay isang pakanan, abagatan lang iti Santa Lucia Public Market. Adwa putahe ting kay pagpilian dita po niya. Agraman, bulalo, sinanglaw, pinapaitan, kanda dumapay. Gawad na pa'y kanang iti made to order for all occasions. Tumawag lang iti 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulalohan, kukwa, kanimat matunan na ginagasawa,
Ada Manik and Susan Huven and family. Adan to pa jay eat all you can. Padaanan nyo na po, ha? Di Susan's Eatery and Bululuhan. Jay tumalang likod nga paset. Kasama ti Poseidon Bike Shop, seller of quality and affordable electric bikes. Parpar na ipang pangruna ta po. Tangarod na nga to ti presyo dagiti gasolina ken crudo. Ay adu dagiti agusar ti electric bikes. Baka masapol yun data po. Tani mabalin mat nga i-home credit da. Malaksid no cash on delivery. Ken online banking transfer ni GCash payment. Poseidon Bike Shop, masarakan iti Gaso Building, National Highway, San Jose, Candon City. Asidaglang ti Candon South Central School. Sanguna, basit lang sanguna niya. Wala sinig ko naman iti Vegan Fortune. Wala da jay kantong pa ni jay Lamotek Restaurant. Dapay branch na jay Barangay Barangubong. Asidaglang di bangko dita po. Karuba na, ay kaabay na kung nakidi. Ita na Santa Lucia Public Market. And of course, ita Barangay Baliudaya. Highway na ito po, Santa Maria, Ilocos. Kasama di Bangged Abra, Rizal Street, Zone 7, Bangged. Dapat di Neil Bike Shop. Mabalin nyo pala ang mapan pagkatangan iti electric bike. Poseidon Bike Shop. Kukwa ken matbuto ng malagadasawa da Johnny John ken Martes Dolormente and the kids. Daniel ken ni May. And of course, the Baro, the Arki's Variety Store and Agri Supply. Pagkagatangan ka na pagbiyaga po manipod chichirya, delata, danom, soft drinks, agenggat itlog, ken bagas. Naglako na ba ka nagiti weno ti creamline ice cream? Dapay lako dang abono ken pagpakan ka nagiti dingwen apo. Kasamutan ka nagiti manok. Arki's Variety Store and Agri Supply, masarakan. Iti Waig Daya along the National Highway na ito Sangulang di Partas Terminal. Kukwa ken matmotunan na ginagasawa dere ken Gina Antalan and family. Arki's Variety Store and Agri Supply. Thank you so much. Iti panang subsupport tayo di dito programa tayo. Sika ken tinapalabas. Okay? Hindi tayo nagtuloy kagiyem. Timampay di may isang sonata, isang wanan ngayon tayo ito denggen. Di pa nakaibasa atis at tampok kasalaysay, unsurat itang ngamalem. Di nagsinaan lagi, di naglabas. Kalman alubong pa, napnuan ragsak. Kung nagnudi, agpatingga. Kita ikikita lunagin na tuirig na amang FM nagpaido maaseg ka patyan nag-adi ka ulos linipan di ka linaksid dito'y puso ken rigna apay nga ta adi ka
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk Bueno, bien, de oras teon a la 1:34. Kaya tuwing arunan ngayon tayo denggan panakibasa ti Tampoko Salaysay. Kahit kula unay paunay-unay gagayam, kalugdaman nagiti madakamat, nagpadang nagan, puno lugar, ang nakapasamakan na ito'y nga salaysay, na ito'y ket naipadalaang kahit saan nga naigagara.
Bueno, kagiyem, dito nga ruden ti Salaysay, ti Maysa Apagayam, ako na, Dear Manong June. Naibang nga oras mo, kastamutan ka nagitipada ka kanayo na magtartarama iti programam Sika Ken Tinapalabas. Napintas ko na iti programa, kaputa dito iti pakaitampukan ka iti padpadas iti biyag. Isulang tiliwliwa kadagdagan no dak iti talon ko. Nakaidak iti dagi-dagi. Kabayatan ti panagdangdangag ko para iti istorya ngayon kay basbasa. Anyang atan wag surat akmet iti pakasaritak di biyag nakun kunak iti bagi. Tapno mangigan met ti daduma ti kapadasan iti biyag. Manong June nilingad na klangan itinagan a lander. Agtawan ako iti patapulo katwalo. Nagnanayad iti probinsya ti Cagayan. May isa akon a baak. Ti gapuna, siya ti nagtrabaho wano nang paadal iti kakaisuna kabsat ka babae ani Maridel. Nalpas na di panagadal na iti kolehyo, kaya napintas baten ti biyagda nga gasawa, kaya nadaan-dan iti dua nga anak. Katilangan inami, ti kadkadwak iti balay, kaputa bakit meten, nakapsut meten nga trabaho. Iso bambantay aklatan, kabayatan ti panagtrabaho kiti talon ko. Kang kantsawan nakbayan nagiti katawinak, nga daanan ni pamilya, gaputa nalakayanak kanumet na nabaro. Siyaklangan karag iti katawinak, iti awanan nasawa pa lang. Ngamjaklatan in kaskaso na kita, ngay magbagada kanya. Naminsan nga daw, si marongkar ni Maridel nga ading ko, iti balay mi, ket dinamag na no adaan ako niti kaya na yat. Ngayon mi sa maklaang iti daydiakan ito Manong June. Tunggal adda makakita kanya, kibagada mga sawa kanon, tapno adda kabinadang ko iti biyag. Kinapudno na, kaya't kumeten ti mga sawa. Nga masino nga tati asawa ket awan met ti mabaling ko pagduyusan iti lugar mi. Adamet dagiti babalasang iti barangay mi ngem mabaina kag daton gaputa adayo ti nagbabaitan mi iti tawen. Kinunan di kabsat ko nga ni Maridel. No, kaya't ko tagbakasyon ni lugar da. Tapno sadyay makabiro ka kiti asawak. Kando siya klo ti masurot. Umanugot ha kiti kaya't ni Maridel. Yung kasanon dagiti talon ko mapanawak ken saan metlaeng umanugot ni Nanang. Ngagbakasyon kami. Gabunong maulaw kano iti napanagbiyahe. Pito, ngagpangato ti oras ti biyahe sakbay, amadanon ti lugar na kay kamangan ni Maridel. Iso amawatak ti panagkadkad ni Nanang. Sakbay ang nagluwas ti gabsat ko nga nagawid. Ang purusak kadagiti mula ka nateng
Tapno iyawid na ken maramanan dagiti anak ken ti asawa na. Maragragsakan ti kabsat ko, gapo iti dayta, ta nyakat presko na teng ti iyawid na. Ken saan lang nga dayta tinted ko ken kuana. Pinadawatak pa'y iti may sakaban na bagas. Kaputa di na maimet amin dagita, intulod ko iti paradaan ti bus ti kabsat ko. Sabtento langan ti asawa na iti lugar da. Dua kami manen ken ni nanang tinabati iti balay. Kapampanaw pa laeng ni Maridel kabsat ko, may iliw manen ni nanang. Tunggal istorya ni nanang. Malagip na idi ubing kami pa'y nga uray pa ulit-ulit balbaliksan na dengdeng gaklatan. Napatay kada kami ni nanang iso asan mi abaybayan. Nang runaket, adaan maten iti saksakiten. Idamay sa Arabi, nagpasikal ti tiyan ni nanang. Nakaro kano ti sakit ti tiyan na. Kadya ka mo niya ti aramidek ti day di agundaway. Kaputa adayo ti balay pagagasan iti barangay mi. Ken awanen ti mabalin ng pagluganan. Nasulina ka lugar ti anmi manong June. Ngamno pa'y kastaan na panak ng kedaw iti tulong iti barangay. Kaya tinulungan nakmet ti maysa kadag iti kagawad iti lugar mi. Tapno laeng may taray ko iti kasidgan na pagagasan ti inak. Na-admit nga rod ti inak iti ospital gaboy iti sakit nga ulcer. Impakam mo kadagos dayta ken ni Maridel lakabsat ko. Ket saan met ngayon sigida ang makapagluwas. Gaputa awan ti mangkita kadag iti anak na. So asaklatan ti nangasikaso ken ninanang iti ospital. Imasideg ti maysa kadag iti nurse amang monitor ken ninanang. Napintas sa babae ken napakumbaba ti panagsasarita na. Maisem ken kasla nabayag kamin nga gamam mo no agsasao. So analagan metrik na ken kuana amakisasarita. Nakuna na pa nga aginana akon ta isulangan ti makaammo iti enak. Ngaro din ridep ko iti idea kanito gaputa jakon malapdan ti agkidem gaputa dua arabi anapuyatanak. Dua alalaki a nurse ken may sa babae ti agsisinublat nga mang-monitor ken ninanang iti ospital. Iti sabali manen nga aldaw ni manen ti manen babae anapintas ti naka-duty amang taming ken ninanang. Ket saan ako na nagpangadwa. Asaludsuden tinagan na Manong June. Ay, hading, anya ka di malaydawaнаgan mo. Ay, Maricel, nagan ko manong, ang sumbat na met kanya. Inyam amok na tinagan ko, kankwana, kaya't manipod ditan, nagbalin kami ngagpagayam.
Kabigatan na Manong Jun, kinasarita nak ti doktor ni Nanang, nga awanan ti rumbeng nga pagdalaga, kaputa naimbaganan ni Nanang, kahit mabalinan ti rumuar iti ospital. Ngam nagparikutang Manong Jun, iti bayadam mi iti ospital. Ta nagkurang meten ti kwarta nga imet ko para iti bill na. Kinamuan na ita ni Maricel nga nurse. Ti nurse anang anang asikaso kini Nanang. Kaya tinulungan na, inikan na kiti kanayo na kwarta, tapno mabayad akong ti bill ni Nanang. Mabayin ako mga ti dayta, tulong na ngem isumet, tinang pilit nga laek ti kwarta nga ited na. Inyawid ko nga ron ni Nanang iti balay mi, kaya't pinakaamuakmet ni Maridela kabsat ko, nga awanen ti rumbeng, nga pagdalagan na, gaputa na imbaganen ni Nanang, basta tumaren na, nagiti agas, kay reseta ti doktor. Dadanon di Rabi, na saan ka makaidda. Alo si Isanak. Balikid ka balikid itinagiddaak. Kaapaya kanayon ko malaglagip ni Maricel. Saan nga ta, agapo, iti panang tulong na kanyak, ti makagapo no apay, ang mapampanunod ko, kun kunak iti bagik. Ngam sa bali at talaga ti marikriknak para kenkwana, Manong Jun. Saanen may waksi iti isip ko tinapinta sa rupa na, kayan tinasamit nga isem na. Dimteng arod, ti aldaw, adjakon malapdan ti bagik, ket sinarong karak ni Maricel ito ospital pagtabtrabawan na. Inuray ko amalpas ti duty na. Nasdaaw idi makita na ken kinasasaritak. Inawis ko di may isa pa kanan nga sidaglang ito ospital. Agpada kami lang ang binbinain ni Tiray Dia kanito Manong Jun. Banda ni Dimi pa yan garawen, nagitimakan nga dahil tilamisaan. Gaputa, agin inisam kami langan. Nagsindingan kami itiray Dia kanito, kaya napasurunwan manen iti iruruarmi. Agengga, nagdato na kon kenkwana. Pakawalan na no ibagakan ka na ito'y Maricel. Sana kung nagpalikaw-likaw pa ay ayaten ka. Nalailong ang balikas ko kuha na ita, Manong Jun. Ket saan ang nagtagtagan ni Maricel, gapoy iti daytang impudnok kuha na. Impagarup po pa yan aguraen nak. Ket kununak man din na kumakagura iti daytang imbagak Maricel. Pakawanan nak. Agpakpaka siya balikas ko kuha na gapot saan meten, amatimtimek. Ngam bigla, ako na awan ti rumbeng ay kidawam iti pamakawan Manong Lander. Nakadumog ay balikas na dayta, kat kalaat ang naglidem ti rupa na amakisirsarita kanyak. Nakabasol akon kung nakiribagik.
Ket nadanon nga rod ti Rabi sa anak manen amakaid na. Gapo ta pampanunutek ti kalla at panagliday ni Maricel. Idimbagakin ko na nga ay ayatek. Mababain na kitita ka nito manong June. Ket panggap ko nga awagan iti cellphone. Ngam saanan gapo ta Rabi mat una yan kaya mo ka na bannog iti trabaho na. Gaputa sa anak kamakaid na. Binaliwak man ang disimbarong ka rito ospital na pagtabtrabaho na manong yun. Kaya't kasi tisigod, inuray ko amalpas ti duty na. Itinawis ko manan iti may sa apakanan. Ken bayadak meten ti utang ko ken kuha na kwarta na aramat iti panak ospital iti inak. Ngam saan nga inawat ni Maricel ti kwarta nga ibabayad ko kenkwana? Tulong na lang kanon kada kami naitang gatad. Ngaron nagyaman akmet ti diretang nga imbaga na manong June. Nupay mabainak. Ngam impilit na. Wen gaya manong June, inauna anak iti 5 atawen. Ngam ni Maricel. Ngam ititawan na 43. Ubing pa itirupa na. Angelic face ako nada. Iso nagrayo kadagos kenkwana. Kaditan nga inulit ko manan tinagdaton kenkwana. Imbaga kanasudi ti datdaton kong ayat. Ay ayateng kaunay Maricel, si katilubong ken pagtaytayakan ti biyag ko. At si kaakanayon ti malaglagip ko. Nalaylong imbalikas ko ken kuha naman enday tamanong June. Ket kinitanak ket impereng na dagiti mata na kanyak. Ket kinunana. When? Sung bata kon, di datdaton mo nga ayat kanya, Klender. Ay ayaten kamet. Kat kasalaunay, ti ragsak ka marikriknak. Itiray diya ka ni Tumanong June, nakunak iti bagi. Siya kon, ti kararagsakan, alalaki itiray di, akan ito. Ngarod manong June, inyam amok ni Maricel ken ni Nanang. Imbaga nga da relasyon mi adwa. Naklaat ni Nanang ken maragsakan. Itiray tang imbaga ken kuana. Tanya ngarod. Lumakay mat da taon. Kat kinunangarod ni Nanang sinaludsod na kada kami noon niya ti plano mi adwa. Agkasar kayo kadi? Ngam imisem kami la adwa ken ni Maricel tinayda sa ludsod ni Nanang manong June. Manipudi din masansanen ti panagkuyog mi ken ni Maricel. Itulod ken sukune ket ospital na pagtabtrabahuan na. Agmaymesa ni Maricel, iti dagos na. Kaya nagdamang kakan kuano no sanino ti ayan, nagiti danakkel na.
uli lagayamen na damang ni Maricel. Agmay-may sa lakanon ni Tibiyag. Nadalimanek ni Maricel na urnos dagiti kagawaan na ipag-abangan na abalay. Na minsan kinunakin kwa na, saan ka nga agabang pay, Maricel? Ikalaysakan ket umay kan meten na ijay balay. Imisim laeng itiray di akan ito ni Maricel. Ket kinuna nasaan nakas Karina ti bagbagam lander. Ngem kinuna kaddan pagkasaranta awan ti rumbeng ang pagdanaga Maricel. Ngem nagsannaay ken kimita iti adayo apaset. Dayta ti jakmawatan ken kuana iti idea kanito. Gapot atunggal ibalikas ko ngagkalaysa kamin ket kalaat ti panaglidem ti rupa na. Lima na bulan ti kaadat relasyon mi ken Maricel. Ket adada napasingkadan ti ayat ko ken kuana. Gaputan nasingpet ken nalailo ni Maricel. No daduma ket mapakatawanak gapo kadagiti jokes na. Adadagiti gundaway nga agrin nabak kami manong June. Akin kinatawa kami kabayatan ti panang panagnami nga gawid iti dagus na. Saan nalaped ti kinamannalon ko iti relasyon mi manong June gaputa manakaawat a babay ni Maricel. Tilangan panagkalay sami ti maururay. Masansan maten nga yawid ko ni Maricel di balay mi ken ni Nanang. Ket nagsardeng maten dagiti kalugara kamang ibagbaga kanya kamay sa akabaak. Dahiti saan ngagbayag ket ikalay sakton ni Maricel. Nagagawa ka rod ang nagtrabaho yabangkag ko. Nagmulak ti agduduma klaset natin, bagla nga ilakok to, kaya't maaraman ti di panagkalay sa amin kin ni Maricel. Datat lang ka talaga ni ayat na kunada manong June. Gaputa oray kasano abannog mo. Maagasam no nakita mo ti babae nga ipatpateg mo. Kaslaawan ti dumteng nga parikot, no kakuyog mo akanayon ti babae ang nagpitikan tapusom. Nagagat ni Maricel manong June. Amuna dagiti trabaho iti o nagtibalay. Ket mababainak pa yan kenkwana gaputa isu aminan ti mga asikaso kada kami kininanang no kasta nga awan ti trabaho na iti ospital. Maricel, amangan no sa pulen to ni nanang ti kinalailom kan kuana. Kinungkunak ni Maricel dayta. Gano'n na awan ti rumbeng kapag danagam kaputa raramidak laing ti rumbeng. Nagsaat a tao ni Maricel. Kabigatan na nasapa nga intulod ko iti ospital ni Maricel manong June. Ket kinuna na adjakon pa'y sukunen iti panagawid na iti malem. Aglayon tulat ta kanon iti dagus na. Gapo iti rayta nagtungpalak. Awag ken text langan iti cellphone ti komunikasyon mi. Katalong aldaw adyak nasukon ken naitulod iti dagus na. Ken saan meten nga umay iti balay mi.
Gapo ta kailiw ko ang makita. Kapanak iti ospital pagtabtrabahuan na. Ngem na kunadag iti staff nurse. Ang katrabahuan na ang nakalive ni Maricel. Kaduwan nga aldaw saan na simbrek iti ospital. Kinapanak nga ro di tinagus na ket balasitang tinaling ng ilukat iti ruangan. Well, tituloy ti salaysay ni Pagaya Malander. Tayo subyan ang kalpasalaan ka na ito sumagmamano ang pamalagit. Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Init. Umuulan na naman. Ang init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte.
or take another trip somewhere else. Bueno, di oras na yun. 6 minutos kalpasante alas 2. Ituloy di salaysay ni Pagayam Lander. Di na minsan nga napan na sinarungkaran ni Maricel di ospital. Saan na nasangputan? Nakunad ti staff nurse. Kaya ito'y ka nakalive kat duwang aldawan. Anang ruging nga nagbakasyon. Sa manapan na tinunton iti kaserna. Idi dagos na may isang balasitang tinangilukat iti ridaw. Ket kinuna ti ubing. Anya ti masapol yu tata. Ay siyak ni tatam nga Lander, kabsa mo ka din ni Maricel. Saan tata? Nanang ko. Nasdawak, itiray di agundaway, Manong June. Adagayam anak ni Maricel. Itiray di agundaway trimwar ni Maricel ket nanggag na ti saritaan mi ken iti balasitang. Lander anak ko iti kinabalasang ni Matet. Makawalan na kumano naglimanakkan ka. Kaputa jak kayat ang masaktan wenno maupay ka kanya. Sa anak ka naupay ti daytang impunno kanyak ni Maricel. Ket nakunak saan na parikot kanyak ti kaadat anak mo iti kinabalasang Maricel. Nakasagaan ang mga klon gankwana ket bilang ko kaspudpudno nga anak ko. Impasurnok nga rin balikas kankwana ket nagsanaay tinauneg ti diagundaway ni Maricel Manong June. Agsadawa kanu apay nga ibalikas ko ti panagkailaki sami ket di na masungbatan ken agdumog laeng. Mabalin ka di a panunod takpay ng bagday tang ibagbagam Lander. Kinuna ni Maricel. Ket inengkak nga ro di tigundaway na agpanunod ket nagawid akpay laeng iti balaymi. Ket na danun ako ni Jai, tikabsat ko nga ni Maridel. Kas maysa kadagiti, kan maysa kadagiti duangan na. Nagbakasyon da iti lugar mi ka po, ta mailiw launa ni nanang akadwada Manong June. Adagaya man kaya net mo, Manong Lander. Nagsaor ka, di mo ibagbaga kanyak. Ito na kaisa mo yung balikas ni Maridel.
Ay napasensya ka na din ko, Jack Meten, nadakamat kang ka, iti may papan ka na kami kini Maricel. Nakaisa makmeta ng ibagay ti dayta ken kuana. Kaya't kanumet na mamamo ni Maridel, ti kaya nayat ko. Ngayon manipod iti naudi a panagsarak mi ken ni Maricel, naputed ti komunikasyon mi. Madanaga na kitiday di agundaway. Kadya kon makontak ti cellphone number na. Iso nga, impeteng ko si Marungkari ti ospital pagtabtrabahuan na. Ngem kinunalaeng nagiti katrabahuan na, asaan pa'y asimsimrek ni Maricel, kenalpasan ti vacation leave na. Kaya napanak mo na yan nga ro di pagdagdagusan na, ngem nakatrangka tiri daw. Imasidag kanyak ti may siya nga kaskasera. Ni ka di Maricel ti sapsapulang manong, wending, rimuarda ka di iti anak na. Makalawas ka no gaya men, tinapalabas. Manipod pimanaw da Maricel ken ti anak na. Ngem nakuna na met nga amangan no agsubli da met laeng kaputa awan met ti imet da adakkel abag. Nalabit nagbakasyon da laeng iti lugar da. Nagurayak nga rod no kaano ti panagsubli ni Maricel manong June. Diyan mo tin makontak ti cellphone number na. Katalo na bulan tinapalabas ket amwak meten ang nagikat gaya men iti ospital pagtabtrabahuan na. Segunda ita ka nagiti sigo da katrabahuan ni Maricel. Naglidaya kidediya ka ni Tumanong June ay ayatek ni Maricel. Kadyak kaya't amapukaw iti biyag ko. Inaldaw nga agdandanaga kanyangatan tinapasamak ken kuana. Panggap ko pa yan na surutan iti probinsyada. Ngamjak met ammo no sa nino nga ili ti ayanda. Gaputa saan met ang nanakamat kanyak ni Maricel. Teksakto nga address da. Bigat aldaw ken rabiig pampanunutak manong June. Katimbas pasarak ko lang ang tinagdamag iti landlady ni Maricel no adda imbati ni Maricel nga address na iti probinsyada. Kat kastalao na itiragsak ko idinamuak ti address na. Inapanak karod itiraid ta alugar ket sinapol ko ni Maricel manong June. Nakita ti numero ti balay asap sa pulek. Kat nagtuktok ka kiti gate manong June. Kat lalaki tinangilo ka ti gate. Anya ka di ti masapol mo kabsat. Saludsud kanyak ti lalaki. Ay, siyak ni Lander, pre, sapsapulat ni Maricel. Apay, sapsapulam ti asawak. Kino na ti lalaki manong June. Jak maawatan nun niya ti marikriknak ti di akan ito. Kaslakla kandela amarundunaw. Ket naglukat ti ridaw ket rimwar ni Maricel ket ti masidag kada kami. Ket pinadayo na pala ang ti lalaki ket na kami tinagsarita. Pakawanan na kumalander. Nagsinubyanan kami ngamin ken ni Joffer ti ama ni Matet. Gapo iti saem amarikriknak.
Sa anak ka nakasungbat iti nasayaat kini Maricel. Inaklon ko lata na si Pupuso, ti panang pasakit na kanyak. Apay, alino ko naklagayam ni Maricel. Nagawid ak ngarod analpay ti abagak manong June. Ti babae nga inayat ko iti napudno. Kaya di sumet lagayam ti mang pasakit kanyak. Nang namnamak iti awan. Nasakit kanyak ti napasamak. Gaputa inayat ko iti kastalauna ni Maricel. Kasla madadaal pa yan ti limbong ti panunot ko iti redya kanito manong June. Yak pa yan maasikaso ti talon ko. Yak maten maasikaso ti bagik. Sa anak ka makapangpangan. Kastoy gayam. Ti ipaay ti mapaay nga ayat. Kinunak pa yan iti bagik. Agbaakak laangan iti agnanayon. Nanapukawan ti ganas kong agayat. Agangga ita apanawan kaya't malaglagip ko lata ti babae nga inayat ko. Anya ti maramid when aramid aktap no mamimpinsanan mapunas itilagip ko ni Maricel manong June. Daytoy ti dawat ko asapay lang kumata mabalakalan nak gaputa sursurutan naklata ti aniniwan tinaglabas ko. Alakastan, agyaman ang kiti panangibasa may pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lander. Well, yung tayo nga ng gagan, ti nakabuklan tayo tang salaysay ni Pagayam Malander. Pagayam Lander, nagyaman akma timpatulun mo pakasaritaan. Saan ka kumanga mapukawan itinamnama? Ni Maricel kat saan paraken ka? No nasaktan ka man ken ayat. Makunak nga ayat tumet laeng ti agas na. Iti ababapan na rita. Luktam ket di dayta pusom tapno agayat manen. Kada ito'y tilaglagi pem, kapsat. Awan ti agayat, asaan amasaktan. Iwaras mo lang nang itimatam midaglawlaw. Nyatamom amangan. At dalang di taglawlaw mo, tay babae, anay tuding aparagan ka. San pa'y anala daw ti amin, kapsat? Adun tupay dita ti senior citizen ang nakasapol palang iti babae nga ayaten.
si Kantulakid din. Yung manulatawan mo. Nasurula 40? Tikang runan nga ramidem. Ay, malilipatan. Kararag kay di apo. Kat kidawem kan ko na. Tay babae aparaken ka. Awan iti imposible ti Diyos. No iso ti pagkamangam. Ulitek ngay bagaken ka pagayam malander. San pa'y analadaw ti amin. Makasapul kan tulat tayo ti babae aparaken ka. Dahil ang araw, ti pakasalitang impatulog ka na tayo, ti pagayam tayo nga nilander iti probinsya ti Cagayan. Ang Diyos tagina, kaya't sagutan tayo man. Nilander iti may isang sonata sa palakumata magustuhan na. Pilpilyen ni Aya Lisod sumkendya agpabatuba Tasuruten latrik na ken puso Nagduyos kaayan-ayan Awan pilpilyen ni Aya Tauray pa'y pagkatayan Tanupeng dam gutuk tarik na Awan pilpilyen ni Aya Lisod sumkendya agpabatuba Tasuruten latrik na ken puso Nagduyos kaayan-ayan Awan pilpilyen ni Aya Tauray pa'y pagkatayan Tanupeng dam gutuk tarik na Paltwaden na sa engken sanaan Di mo tipden day tapuso Surutem day tarik na Itatagkasad sa diwam Agayat ka ngarut ita Tani ayat narigata labanan Aglalo no puso di masugatan Tani ayat manakabalin Din pupulos may talibin Tani ayat narigata labanan Aglalo no puso di masugatan Tani ayat manakabalin Din pupulos may talibin Awan pilpilyen ni Aya Lisod sumkendya agpabatuba Tasuruten latrik na ken puso Nagduyos kaayan-ayan
Okay, kaya nga rin nangigan, ti tampo ko sa laysay, ita malem. Kano bilang ang dami at iti kapatasan nyo iti biyag, at iyo pulos malipatan, kahit yung binglay dito programa tayo. Ipatuloy niya lang dito yung programa tayo. Si Kaken Tinapalabas, care of Dear Manong June, DZTP, Radio Tiradpas, Barangay San Nicolas, Candon City. Kaya tayo pa nagtuloy kagaya may samampay nga sonata. O naraniag a bulan, ununoy ko indengam, baitanas laga silaw mo, di mo katipaydam. O naraniag a bulan, sangsangit ko iningam, to'y nasip ni kalubong ko, ingkakat sinawan, tapnon jak mayaw awan, nuin ka ng lipaten, karim kaniyak nagkibusen, samsam itek ni patay, o bulan ket aklunem, nang laylayan ni ayat, inkakat palasbangin, unoy kudarasem nga iketeng. O naraniag a bulan, unoy ko indengam, daitanas laga silaw mo, di mo katipaydam. O naraniag a bulan, sangsangit ko iningam, to'y nasip ni talubong ko, ingkakat silawan, tapnon jak mayaw awan, nuin ka ng lipaten, karim kaniyak nagkibusen, samsam itek ni patay, o bulan ket aklunem, nang laylayan ni ayat, inkakat palasbangin, unoy kudarasem nga ikenteng. Nuin ka ng lipaten, karim kaniyak nagkibusen, samsam itek ni patay, o bulan ket aklunem, nang laylayan ni ayat, inkakat palasbangin, unoy kudarasem nga ikenteng. Malagsakan na datoy tata, makakadwak dagito yung agtutubo na datoy tata. So,
Duha nga grupo ti tataw, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isudati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isudati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Bueno, gagayem, Kablaaman kini Manang Bergi Lasquite, ni Tatay Abilino Nisperos, kananan to'y, ni Nanay Crescencia Nisperos, kanamin ng nanay diti barangay Barakbak, Tagudin. Ayan. Request ni Grace Nisperos. Okay. Kumusta kaya amin ni Daan Barakbak ka po? Ha? Di request na, kitantan man no mabalin niya. Yung sangwan nagagayam, timan ti sarindani yung inak ibasa itamalem manipud ken ni pagayam Yulimar S. Domingo
itinalbo Santa Maria, Ilocosur. Inapinaluan na ito iti Tina. Tina. Imapay asi di da puso rigna. Iti may sa abarito amang tangtanggaya dumawdawat asi pagbiag na. Papanawen kuman idi titendera. Ngem inatipam imapay asi kaungam. Inyala ang pagbiag na amakan. Naragsakan di barito timmaray madayo. Insursurot mula ngan panagkitam imatang mo. Nariknam agarimayeng alwam. Luasaan aliday nudiket tragsak. Tanakaipaay ka asi di tapuso. Numampay di ka man am-am mo. Nagsinged riknayo adwa. Tunggal adda ka iti panganan. Si papasig masidegken ka. Ilaam tumanen pagbiag na. Tadayta tidinakkelam. Tawid asi kadagiti awanan. Sursuro dadakkel mo ang Diyosan. Tadayta ti kasasayatan mangalaw. Kadagiti nababa marigrigat. Ngawanan inda pagtaklinan. Itinaminsan na pukaw puot mo. Naitaray ka ipagagasan na di mo amo. Simmangbay, nagbalin asakit mo. Mapukaw lawag, imatang mo. Nagbalin na kasta, agkarkarada pa. Di mo amun sirmata, lubong mo ita. Ngem gapuda ita na Diyosan ayat na subatan. Itinapudno nga ayat na indaklan. Nagsubli lawag iti imatang mo. Gapu ayat ng ipaayam asi anapudno. Nagsakripisyo, impaayan nakatlawag. Tapno may tultuloy mo mga ipaay ayat. Binirbirok mo, ngam narigatang ka, adagaya mo di parke, nakadalupisak agkang kanta. Amang itang tanggaya, dakulap na, aboy buyugan, aweng sonata, amang awis asi itirik na, anaka antipara, naisulat kada kita mata. Tatibirbiru kem isugayam dayta. Inararakop mo anagarubusan day ligitilwa. Taisod nang ipaaykan kalawag
agkad kadapaka kumaitan. Iti pa nakapukaw mo na sa amang dududog puso nakem. Iti di napakadaan na trahedya anapasama kiti biyag na. Nadungpar bumanasbes sa lugan. Agkad kadapa idi abumalasiw iti dalan. Naglulok, nagkulayaw tariknam, idimbagada na amwam. Nagarubos nagitilwam, sa ebek mo di kan malapdan, idagsasamusa maliday ken saem, di tapuso kaungan, tanakem. Ingkarkararag mo iti namarswa. Apang subadam iti ayat, kinasayaat na. Amay sa gayem, ngayon tun kaanuman. Di muntun malipatan, taisunang tadlawag ken ka, amang iwan-wan-wan. Dahil ang arod kagayem ti Dani, wano sa rin Dani, ngayon pa kadatayon, Kabsat Yulimar S. Domingo, iti Nalvo, Santa Maria, Ilocos Sur. Pagayam, thank you, kiyaman akmanen, iti rayto yagundaway, iting ka pa nangi binglay, iti talento mga nangi nangaramid, iti daytoy asarin daniw ngagpaay iti daytoy programa tayo sika ken tinapalabas. Yes, panagyaman ng timan di may isa sonata sa pala kumata magustuhan para ken kaken tipat patag mo iti biyag.
sa dinuma, iti ayan mo biyag ko, kaya't ko kumakin ka ngay puno. Sikang ka na yun, di arap-arap ko, hindi kanton mapugaw, dito'y lagip ko. Sa dinuma, iti ayan mo biyag ko, kaya't ko kumakin ka ngay puno. Sika ka na yun, di arap-arap ko, hindi kanton mapugaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas nito ikarikin ka asika sigalae, di ka masursuro biyok ko alipate. Uray ba'y andamton ijay tanem. Damagek man ken ka, no ay ayaten naknet laeng. Tangamin jakap-kap ne kan, no di sikat mangisawan. Adut sayang guseng kasladina pagkugustuan. Takinunam kan pa
Bueno, gagayam dito mga ruden ti nagpatenggan naman dito programa tayo itamalam ti Sabado. Alaga, thank you manen ting kay panarabay sa pala kumata na liwliwada kay manen uray pagkanitulan. Well, pagyawan tayo dagiti sponsors ti programa tayo. Ti Lamotek Restaurant, ti Creamline Ice Cream, ti Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services, ti Poseidon Bike Shop, ken kasama din ti Arkeys Variety Store and Agri Supply. Well, kadwa karod nga pamakada, pansamantala, ti DCTP Radio Tiradpas, Dennis Savillonar, iti met DCTP, Digital TV, ken YouTube, ken kasama din ti Facebook, Alpha Rafael. And of course, iti manen, pumakada pansamantala, met ba, dahito pagayam mo yung tinangatang ken kanang iti lang langalang, your dear Manong June. Kasi tisigo, nagalalwate kang kanayon. Keep safe everyone. At kikita tayo tumanan ito mga Lunes. Programa tayo Music and Memories. Well, tumbigat Domingo, aldaw ti Apo. Pantayo mat maki misa, maki service. Nagyaman ken kuana, nagyaman iti Apo, tina panang panang tayo dinaldawal-daw ti bendisyon kada tayo. Panakapili tayo mabembendisyonan ken kastamet. Mabembendisyonan nga mga ipaaymat karigito nga blessing kada do mga tao. Well, Sabado, and just enjoy the rest of the day. Bye-bye.